Pozdrav svima, evo imam veliku čast što je danas u naš podcast došao Matija Đulvat, kojeg znamo već duži niz godina. I evo, sigurno jedna od još uvijek top tema u gradu, u gradskom sportu, ali isto tako i sportu općenito u cijeloj Hrvatskoj, priča Futsal Dinama, sigurno jedna od osoba koja je velikim dijelom zaslužna za dio tog uspjeha i evo, velika mi je čast da si danas ovdje, hvala ti kaj si došao. Znam da imaš gust raspored i da nikad nije lako sve te obveze uskladiti, ali da, eto. Drago mi je da si tu. Hvala Luka, evo, zadnji put gledam u kameru, pozdrav svima koji gledate, sad ću razgovarati s Lukom. Može. Sad si bio i sa Šveđanima, je tak? Imali ste turnir, je tak, u Poreču, što si rekao? Je, imao sam prvo sa studentima, u biti, s Edvardom Bernajsom, isto u Poreču, bila završnica, ovi finalsi studentskog prvenstva i onda sam samo nastavio, došli su na Futsal Week, je došla švedska reprezentacija, 4 turnira su bila ženski, muški, seniorski, U19 i U17 muški, tako da je bilo je posla. Pa bilo je lijepo, futsal se igrao, tako da sam, skoro 3 tjedna sam bio u Poreču, vratio sam se u ponedjeljak. Lijepo. Je bilo vremena i za okupat se malo? Bio sam 2 večeri, sam u 9 na večer se išao baciti samo u more da ga osjeti, a 2-3 dana sam još uspio uloviti malo i to nisam baš ni pocrnio, tako da se može vidjeti da nisam baš nešto previše mora, ali bit će vremena i za more. Ajde, super je. Ja se uopće ne sjećam više kako smo se mi upoznali ili to je znam otprilike kad, to je bilo neka 2016. 2017. je tak nešto. Mislim da je možda čak bilo neko predavanje, pa je Sanja srela nekog od vas iz Futsal Dinama, pa onda smo tak nekak došli u neku konekciju i onda je bila ta godina, mislim 2017. Ono kad smo nešto je tako krenuli raditi. Da. Onda si ti još bio i igrač i predsjednik kluba. Tako je bilo. Sad isto ja da budem iskren, ne znam kakav, znam da smo surađivali, da je to bilo nekaj novo što smo mi htjeli implementirati tada u klub, jer smo htjeli opet malo podići nekakav nivo i to. I znam da su dečki bili, prvo je bilo svima sve čudno. Da, klasika. Što je sasvim normalno, a onda mislim lijepe stvari su na kraju oni svi o tome pričali i mislim da im je i pomoglo u tom periodu. Okay. Znači bilo je ono pozitivno iskustvo bilo je jako pozitivno. S obzirom i onda kako su bile 2017. 2018. su bile i najgore godine nekako za naš klub. To mislim da ne pričamo sad o tome, o nekim stvarima, ali ovo je bilo svakako pozitivno iskustvo i bez obzira što su na početku bili svi malo sumnjičavi, a mislim da su nekakva prijateljstva i ostala dalje, evo sa Sanjom se dečki i dalje čuju i nakon toga su se čuli, tako da mislim sve pozitivno. Da. Je, od te ekipe sad koji isto igraju, znači ostali su Čeki, Samke i Mužar. Je. Jel' tako? Ja mislim da su ovi ostali svi da nikoga nema više. Nema nikoga više. Da, Čeki, Samke. Je, promijenilo se sve. I Mužar, da. Vrijeme ide. Bome da. Sad kad gledaš s odmakom, dakle, mi smo surađivali tu sezonu i pol ili play-off i jednu tu sezonu. Šta se sve napravilo evo, od tog vremena do danas? Od tada? Pa evo, promijenili su se svi igrači. Gotovo pa svi. Pod broj 1. Pa mislim da je klub izrasao, pogotovo ono što moram reći, izrasao u strukturama, znači tu imamo sad, prije smo imali možda 3-4 trenera, imali smo manje nekakvih, sad imamo 10-ak trenera koji su na plaći, imamo 8 lokacija na kojima radimo sa klinicima, između ostalog i tvoj mali je u klubu, ne? Pozdrav Borni. Da, tako da i ti vidiš malo šta se dešavalo u tim svim godinama. A onda i ono što je najbitnije, više smo se još i ova prva momčad se još više profesionalizirala i na kraju evo, donijelo i to nekakav rezultat. Najveći pomak smo napravili prošle godine kad smo u biti, ajmo reći, taj core nekakve ekipe promijenili, gdje smo odlučili ipak otići na veći broj treninga i jednostavno smo odlučili profesionalizirati jer smo do tad bili upali, nismo ni mogli ranije možda nešto više od toga što smo radili nismo ni mogli. Prošle godine smo jednostavno odlučili presjeći nakon ispadanja u četvrtfinalu i rekli smo ništa, moramo promijeniti kolotečine, sad čiste nekakve kolotečine, komfort zone gdje smo bili uvijek u polufinalu.
jer ljudima je već došlo do nekakvoj publici i to do zasićenja. Pa su oni rekli bolje ispadnite nego da ste opet ispadnete u polufinalu, pa da se bar nekaj dešava, ne? Pa da vas možemo bar napast, ne? Mislim, tako je i bilo, ne? Bili smo i na polovici sezone smo bili i nisko i to, ali evo, na kraju se sve završilo ko nekakva pepeljuga priča. Da, baš to. Kak je to bilo, rekao si dobro sad i mi dok smo još surađivali uvijek je bilo dečki koji su studirali, neko je radio, neko, malo njih su samo isključivo igrali futsal i tak. I onda rekli si sad da ste odlučili promijeniti paradigmu i postati nekako profesionalni i tak dalje. Koliko je bio težak nekako taj put i financijski i organizacijski i sve ostalo? Pa bilo je, svakako je bilo teško. Ono što mi nismo mogli uložiti nekakav veliki novac u igrače, nego smo morali stvarati svoje igrače. Zato recimo kao klub nikad nismo imali strance, ajmo reći. Jer nekoga dovesti izvana nije lako. Onda smo više ulagali u svoju školu i na kraju krajeva od 16 igrača koji su, ajmo reći, u rosteru bili ove godine, 8 ih je baš izašlo iz škole futsala, što je lijepa brojka. Ne? To kad gledaš i postotak je u nekim klubovima i stranim, ne znam baš da je 50% igrača izraslo u školi. Ne znam, ja ne znam da postoji još nekakav klub koji to ima. I što je najbolje, oni nisu bili samo, oni su igrali, znači aktivno nisu sjedili samo na klupi, ne. Tu su najmanje minuta dobili Bijelić i Kiko Dragaš koji su i najmlađi, ali ovi ostali su svi sudjelovali aktivno, svi su igrali i doprinijeli tome što se desilo. Koliko je bilo teško, u tom prvom nekakvom periodu, prvih tih 5, 6, 7 godina dok se nije desilo, dok nismo to radili, smo morali jednostavno miksati i posao i treninge i fakultet i dalje imamo igrače koji studiraju, što mislim da je jako bitno, ali opet uz fakultetske obaveze, bez obitelji se da raditi, biti profesionalac u futsalu. Kad radiš, kad imaš obitelj i biti profesionalac u futsalu je jednostavno sad više vremenski, fizički ne stigne se to napraviti. I zbog toga tu se desio najveći pomak, a onda opet što se tiče nekakvih financija, nismo mi sad odmah prošle godine narasli jako u financijama, nego je onda logična stvar bila ne možeš kupovati najbolje, moraš stvarat, ali taj kojeg stvaraš, taj te ipak manje košta, jer je tvoj, daješ mu vremena, naravno to zahtijeva opet dozvoliti mu da pogriješi, dozvoliti mu da... Bez toga nema ničega. Tako da smo mi, kad smo logično razmislili, ne možemo platiti, imamo dobru školu, idemo uložiti u školu, u trenere i to, idemo vidjeti onda našeg igrača da mu damo priliku da igra i na kraju smo uspjeli stvoriti u tim godinama kad nismo bili profesionalci, znači Mužaru, Novaku, Dekaniću, Čekolu, i to nisu prve sezone ova. Makar oni imaju 21, 22 godine, ovi neki stari imaju 24, 25. A oni već 3-4 sezone igraju, gdje su skupili nekako dovoljno iskustvo, koje je sad, ajmo reći, došlo na naplatu. Ne? Koliko je bilo važno i da su oni otišli u nekom trenutku i Samke, Dekanić je otišao, Čekoli je otišao van. To je što ja razgovaram, sa mladim igračima. I mislim, to je između ostalog i nekako i bio tvoj nekakav posao i sanja kad ste bili i to. Maknut se iz nekakve sredine i svog okoliša gdje se ti dobro osjećaš, gdje je, ne znam, ideš doma, mama ti skuhala, speglala, spavanje, dođeš ovdje, sve ti je posloženo. Sve je hotelo. Otiđeš nekuda van, gdje si stranac koji je plaćen i gdje ti radiš svoj posao, ako nisi dobar poslodavac, nije baš zadovoljan sa time to. Nema razumijevanja toliko i ti jednostavno u tom vani svijetu shvatiš u biti možda šta si imao kod kuće. I zato, mislim, rijetki. Teško je uspjeti vani. Bez obzira koliko si kvalitetan igrač, ono što je najbitnije, to smo baš razgovarali, zašto nema puno hrvatskih igrača koji imaju talent, govorim sad za futsal, koji se dugo zadržavaju nekako u Europi ili igraju na visokom. No, ovo je baš zbog te glave i mentalne snage. I to je ono što mi sad pokušavamo najviše raditi sa našim igračima. Jednostavno, onaj kad dođe nekakav breaking point i on da li će nastaviti, da li će odustati, ti ga pokušavaš gurat, ok, nosi se s tim što je, vučeš dalje. Tako je, pogreška je sastavni nekakav dio igre i mislim da se sad to, da je to došlo na naplatu. Jer mislim da naši igrači su top kvaliteta, govorim općenito za Hrvatsku, ne govorim samo za futsal Dinamo, nego općenito govorim za Hrvatsku jer smo dosta i talentirani, volimo to igrati, radimo i tako općenito sportovima, ali onda je ta
mentalna komponenta, mislim da je jako bitna, da uspiješ, da ne odustaneš, da te nešto ne slomi, da ne odeš krivim putem i to. I to je ono na čemu smo mi i ove sezone ponajviše radili, pokušavali napraviti. Evo. Se uvijek sjetim jedne izreke, je rekao jedan kolega, isto sportski psiholog, kaže on, kad nemaš neki kamen u cipeli u tenisici, onda samo hodaš dalje. Kad imaš neki kamenčić, neki kaj te smeta, onda moraš stati, razvezaš žnjirance, izbaci to van, nastavi dalje. Tako da, u biti mi se čini da je u sportu jako važno da imaš neke kaj te malo specka, kaj te malo smeta, da u biti napraviš neku stepenicu iznad. Jer ako si ovak sve komfortno, ugodno, onda nema niš. Mislim, ja uvijek znam reći, ajmo sad gledat di možemo mi napraviti najveći napredak. Hoćeš nekakve tehničke karakteristike, uzmeš YouTube, uzmeš trenere, ponavljaš dovoljan broj puta, ponavljaš nekakve stvari, tehnički se dižeš. Talent tu igra, opet neko to ljepše, ali sa radom to napraviš. Hoćeš taktički, ni sve je izmišljeno, razgovaraš s najboljim trenerima na svijetu, objasniti, shvatiš ovo. Di najveći pomak i di je najmanje istraženo, ja bih rekao, je ipak još uvijek glava. To nam je najteže, mi ne znamo granice, još uvijek svoje. Trkački možemo izmjeriti, vidimo, možemo pomaknuti to, ali ne možemo otići u ovo, a ovdje još uvijek ne znamo koliko možemo otići. Mislim da tu je negdje sad se dešava da, ne govorim samo za futsal, nego govorim općenito za sport, da se tu stvara, da se otvaraju nove mogućnosti, da se neko da se izdigne. Ne? I to, mislim, ja nekako nastojim i svojim igračima objasniti u trenucima kad smo bili zadnji u prvom dijelu sezone i kad nas možda nije išlo, a igrali smo dobro, da ne puknemo, nego se pokušao objasniti, igramo dobro, moramo ostati mirni. Kako je to bilo? Slušao sam na podcastu Inkubatoru i Perke je rekao nismo mi loše igrali, mi smo igrali dobro, ali jednostavno nije ulazilo, znaš, kako si ti u tom trenutku osjećao, gledao, kaj ste radili da se izvučite iz toga? Meni je puno lakše, jer opet tu jako puno igra iskustvo. Znači, iskustvo je glava. Sad, neko ko ima 40 godina će mu uvijek reći, sada sam onaj mlađi, sad bi to znao. Sad ti moraš ovoga od 21 mu dati uvjeriti. To što ti znaš da je to tako i da će to doći. Što nije lako, jer neko dok... Mi se uvijek najviše volimo uvjeriti na svojoj koži i napraviti pogrešku, onda znamo, to nismo trebali, onda mislimo da smo to bolje. I sad dobiti igrače koji ti vjeruju i koji vjeruju to što radiš i da onda oni to tako rade, nije lako. To nije lako, ali velim, mislim da smo baš zbog te škole i ti naši igrači koji su mlađi nekako odrastaju, pa ja bih rekao u zdravoj i kvalitetnoj nekakvoj okolini i to, da ih učimo da budu ljudi i da je, ajmo reći, nije toliko odmah primaran rezultat, da te neko procjenjuje po rezultatu, nego to kakav si čovjek i to. I onda je puno lakše kad on dođe u nekakvu seniorsku momčad, kad promijeni iz škole i dođe u senior gdje se dešava najveći prijelaz, jer ti iz nekakvog prijelaza gdje si sa nekakvim svojim igračima, sa svima si nekako jednako na mentalnoj razini, dolaziš u nekakav svijet seniora gdje imaš čovjeka od 35 godina koji sve zna i koji možda nema te kapacitete koji ti, ali te prevari i onda ti uvjeri možda da ti nisi dobar. A mi smo to recimo uspjeli, mislim da smo to uspjeli dobro i tako da su oni vjerovali, radili i nismo se raspali, kako bi rekao, i naravno, ne mogu ja sad reći, došao i Tiho Novak, koji je na kraju donio dodatno nekako iskustvo na polusezoni, utjecao je jako dobro na sve, i on bio to nekakva, ja ću reći, moja desna ruka, ono što sam ja govorio, on im je pokazivao na terenu, a opet igrač kad ima nekoga ispred sebe koji je tamo na terenu, koji radi to, su postali svi još puno bolji. Tako da, evo, tu je nekakva, mislim, razlika da je ta škola opet nam donijela i na toj način nekakvu jačinu, snagu i to vjeru. Ne, opet velim glava. To mi se čini kao da, kad škola ima neku filozofiju i u biti odgajaš igrača u toj filozofiji i usađuješ mu te vrijednosti po kojima on na neki način živi kroz tu cijelu školu i onda kad on dođe u seniorsku momčad, ako je naravno dovoljno dobar, kvalitetan, onda se samo nastavlja to dalje, onda nema sad neke razlike, nešto. Nema. Tako. Nema. Mada onda vele da smo sekta. A dobro, mislim, ima i gorih sekti.
Ali, pa ne, mislim, na kraju dana tak pričaju za La Masiju ili neke škole nogometa ili od Ajaxa ili akademije ili nešto, ali opet, mislim, moraš usaditi neki put, neki način razmišljanja klincima, da onda to može se oploditi kasnije. Bitno da je ispravno, evo, to je ono što je nekako najbitnije, a onda sad kad neko tak i si spomenuo La Masiju i to, možeš biti prosjek, ali onda si jednak i svi drugi. Ako želiš biti drugačiji, nešto drugo, bolji, moraš biti drugačiji. Ne možeš na isti način raditi koji i svi ostali. Znači, jednostavno taj koji je opet pobjednik nešto je morao dodatno napraviti na sebi da bi se istaknuo iz nekakve mase. I mislim da to, kad igrač shvati, znači, vuku te, hajmo na pivu, njih 10 će otići na pivu, ti jedan nećeš, ti si drugačiji, ali tih 10 vjerojatno neće. Imam dobar primjer, ne znam se ti sjećaš, kad smo još bili radili, sad Mužer je došao tu na kraju tog play-offa, ja mislim, ili na početku sezone Mužer došao, tako. I sad imali smo neku radionicu, nešto i nešto smo spominjali rutine, dan prije, na dan natjecanja, na dan utakmice i sve. I sad kaže mali Mužer, pa ja volim gledat malo, mislim da čak rekao Tihu Novaka, kak igra i malo pogledat videa na YouTube-u, pa malo vizualiziram i to. I onda je bilo smijeh, kao ti se tamo, Simo tamo. Ali u biti na kraju dana, evo, danas Mužar hvata minute u reprezentaciji, igra standardno u futsal Dinamu i sve ostalo, tako da, radiš nešto malo kao drugačije, Opet je bio jedan od najosporavanijih je bio i prošle godine i ove godine nekako do pola sezone, ali on nije najtalentiraniji od svih, to sigurno, ali radi stvari kako se trebaju raditi i taj trud mu se vraća. I sad evo, baš kad si spomenuo, i onda ga i drugi prate, nekako imamo razgovor o turniri, i to. On je jedan od rijetkih, mada sad i drugi to shvaćaju, da možda nije pametno sad igrat turnire, osvojio si prvo, treba se odmoriti, treba se pripremiti tijelo, idem se pripremati za nešto što je iznad toga. Znači, turniri su nekako, trebalo bi biti nešto što si sad u ovom trenutku prerastao, ako želiš nešto iznad. E sad kad ja to kažem svom igraču, pa igrao si i ti. Jesam, ali nije bilo drugoga. Da sam imao priliku možda, da sam mogao u Zagrebu igrati pred 6.000 ljudi, zna da igram Ligu prvaka i da danas sutra mogu biti od toga profesionalac, da mi je to neko govorio, možda bi razmislio drugačije. Da nije pametno. Ali sad imaš nešto, pokažeš mu, ali opet njegova ta mentalna snaga da se odvoji od toga, od svojih, nazovimo ih prijatelja koji igraju turnir, popi pivu, kaj to ti je to, pa ovak si prvak države. I ne, moram se primiti toga i toga, mislim da je to i tvoj posao nekakav kad razgovaraš. Moraš biti jednostavno spreman se žrtvovati ako želiš nekakav, ti ćeš i dalje biti dobar i ako napraviš ovo, ali ćeš ostati ovdje. Želiš više, znači mi smo sad postigli u Hrvatskoj. Ima dalje cilj, ali za to moraš se još više dati. A velim, nije teško to fizički. Ako tu napraviš da to možeš, napravi si posao. A viš kak je to teško nekad, evo daću ti sad drugi primjer. Znači, sa jednim igračem s kojim radim već dugi niz godina i sad, neću reći koji igrač, da sad ne ide van to sve. Znamo. Ma dobro, nebitno, ali znači, top ekipa, top liga i tak dalje i sad hvataju zadnjih nekoliko kola, 3-4 kola, možda 5 do kraja, nastoje još uhvatiti Europu i sve i moguće, nije lako, ali moguće to napraviti. Sad je on full posvećen, on radi dodatne treninge i ostalo i želi igrati u Europu. I sad nakon jednog treninga on uhvati nekog mlađeg igrača i on kao da jel možeš samo mi asistirati, trebam vježbati završnicu sa glavom i to, ostani još 20 minuta, pol sata. Doslovno uhvati nekog dečka od 20 godina koji mora reći da, hvala ti što si me pozvao, hvala lijepa i očistiti još kasnije kopačke. I kaže mali, koji je naravno isto profesionalni igrač i puno plaćen i sve, kaže, znaš kaj, ne mrem, žurim se sad nakon treninga, nas jedno 5-6 iz kluba, idemo na borbu bikova u Madridu. I kaže on, ok, ništa, samo odi kao. I onda razgovaraš, misliš si pa dobro, čekaj, imamo potencijal uhvatiti Europu, nešto veliko, a neko ide, njih 5-6 ide kao na borbu bikova, eto i ostaće tamo 2 dana
A neće li dodatni trening, kužiš, koliko je to onda nekad. Odabir. Da. Svako sebi u životu ga vjerojatno bira. I sad, da li imaš dobrog nekakvog učitelja ili neko ako te onda usmjeri pa ti kaže da je to tako, ili možda će sutra taj mali mislici bolje možda da sam ostao, pa bi nekaj napravio, sam imao kapacitete, ali sam potrošio. I opet u svemu tome je bitan fokus. Da, fokus, naravno, koliko ti je do nečega stalo, koliko si se spreman za to dati samog sebe. I opet na kraju ja kažem, ne znači da ćeš uspjeti, da ćeš doživjeti sve što si sanjao. Da. Ali ćeš sigurno doći blizu. Jer ako ne probaš... Ne buš sihr. 100%. 100% si uspješan onda, da nećeš. Sreo sam vas par dana je već nakon osvajanja tog naslova kod Čekija u restoranu, pa sam te pitao kako se osjećaš i to, rekao si da teško da je iko u Zagrebu sretniji nego kaj ste vi u tom trenutku, što mi je bilo smiješno tada i ja u potpunosti se slažem. Kak je sad kad su se emocije malo smirile, već prošlo koliko mjeseci nešto. Po mjesec dana, 29.5. To ne mogu nikad zaboraviti, da to mogu odmah lupiti. Evo, mjesec i jedan dan. Imamo još kalendar iz 5. mjeseca, nismo ga okrenuli, srce je na 29.5. Evo razgovori sad kad baš razgovaram i sa igračima i malo sa ljudima i to onda pričamo, sjećamo se i onda razgovaramo, ne znam, neko bi možda ima ideju sanja nekako, išao bi, ne znam, u Barcelonu, možda Sport i nekakve druge klubove i onda ja govorim, ok, ja to razumijem, ali razumijem i nije to nenormalno, ja sam isto tako razmišljao. A onda im govorim kakvu su privilegiju i čast imali svi oni, pogotovo dečki iz Zagreba, ti da odeš u Barcelonu, osvojiš sa Barcelonom i Ligu prvaka, top, lijepo, Sporting, ali ti si stranac tamo i ti si osvojio za klub i to. Ti si osvojio u svom gradu, pred svojim navijačima, pred punom tribinom, di ti živiš, ne mre to niko platiti tako zadovoljstvo kad ti ostane za cijeli život, jer generalno ćeš ostati tu živjeti cijeli život. I sad kad si to uspio postići ovdje, pa ja ne znam, evo da postoji nekakav ljepši osjećaj ili da se neko može bolje osjećati. Ja sam imao sreće i prilike, pa sam osvojio u Italiji. Isto je bila puna dvorana, isto je bilo top i tam sam živio jako dugo i to. A osvoji doma pred navijačima, pa vidjeti ovo, znaš, kad ti dođe 1000 ljudi i svi ti viču hvala, vidiš da si nešto napravio za svoj grad, za svoje ljude i to. Nema tih novaca i taj osjećaj će ti ostati za uvijek, šta god da se desilo, znaš da si nešto veliko u životu napravio i to im služi svima njima na čast. Slažem se, da. Ti si dosta godina usklađivao trenersku i igračku karijeru, je tako? Kaj ti je tad nekak bilo najteže u tom trenutku? Najteže, pa. Ali ja volim igrat. Evo i dan danas je da me vidiš, ja imam sreće pod navodnicima da mi je koljeno otišlo pa ne mrem igrati. A nisam ga išao operirati. Vjerojatno bi se još vukao po nekakvim terenima i to. Ovako mi boli meniskus. Ne mogu igrati, znači mogu normalno sve funkcionirati, a da bi igrao i puknuo loptu i to, bi morao ići to riješiti. I onda to ne rješavam. Neka ja sebi velim i svjesno da ako riješim, onda mi neće ništa sprečavati, neću moći igrati. Ne. Tako da to mi je bilo najteže se maknuti. A opet, i dok sam bio i klinac i kad sam kretao i to uvijek sam bio nekako taj koji je organizirao nešto, govorio i to. Tako da mi trenerski posao nije mi stran. 2010, 2011. ili 2012. sam bio već trener u Alumnusu, kad je Alumnus bio, da je bio OFAOB u drugoj ligi, pa smo ušli u prvu ligu. 2004. 2005. u Italiji sam već vodio nekakve klince, tako da dok si igraš u Italiji pa si vodio. Tako je, vodio sam mlađe omladinske, to smo pokrenuli na taj način kao što se pokrenulo i kod nas. Jer smo to htjeli. U Splitu sam isto bio uz igrača, bio sam trener isto u omladinskom pogonu kad sam bio. Nekako mi je to bilo normalno da razvijaš mlađe, jer sam uvijek razmišljao na njima. Bitno da imamo nekog iza ko će doći da to gura. Ako misliš samo na sebe, kad odeš, nema nikoga, gotovo je, sport ne postoji, to smo uspjeli napraviti. Tako da, nekak je prirodno bilo da sam trener, nije mi to predstavljao nekakav problem ili nekakvu veliku promjenu, ali da moram reći da je ljepše biti igrač, to je najljepša stvar na svijetu. Da mogu birati, uvijek bi bio igrač nego nešto drugo. Predsjednička nekakva funkcija što sam imao uz to sve to je baš nije prirodno moje, to je neka druga, ali u tom trenutku je jednostavno Dinamo tako je bilo i to su bila ta nekakva prijelazna faza. Mislim da ovo sad što je Nikola i da on može napraviti najviše za klub sa te
pozicije, to je definitivno i velim, to je prirodno. On je predsjednik, ja sam ipak se bavim sa sportom i to je meni ono što ja volim i što znam raditi. Da, svak svoje u čem je najbolji i gotovo. Ne sad izmišlja to pogodu. Mislim, uvijek kad se nekaj mora se. Dobro. Ali kad možeš postaviti normalne stvari, postaviš stvari kako bi trebali biti normalne. Stavljaš napadača u špicu ako baš ne moraš. Ako neko moraš... Da. Pa dobro, da, to je tako. Mislim da su tak svi početci isti na kraju dana i ja kad gledam i u svom poslu, sad kao i bilo koji neki drugi poduzetnik, kad si na nekom startu, onda si čistačica i radiš i marketing i financije i pišeš objave i naravno svoj klasični dio posla, što moraš napraviti, još x tih uloga koje imaš, a onda kad je drugačije, onda hvala Bogu daš drugima da rade u čem su bolji od tebe, jer inače nema smisla tog petljanja. Dobro. Prelomilo je onda u biti nekaki ta ozljeda i koljeno da završiš karijeru igračku. Da, to nisam rekao. Ha, nisi? To nisam rekao. Ne, mislim, trebalo je napraviti promjenu i da smo ušli u nekakvu kolotečinu. To nije bilo lako napraviti, te nekakve odluke nije bilo lako donijeti. A onda sam opet osjećao odgovornost da to moram biti ja. Da to ne mogu sad prepustiti opet nekome drugome, nego hoćeš nešto napraviti, bolje u prvom licu jednine nego i sa strane nekome nešto govoriti to, pa onda se lako sakriti to. Ne, mislim da je ovo bilo prirodno. Idemo tako. A to su neke teške odluke, definitivno. Vjerujem da je bila teška odluka i na početku sezone, kada su neki do tada stožerni igrači otišli, tako, Kanju, Hrbeša. Velim, nisu oni stožerni igrači, oni su moji prijatelji, jer sam ja s njima praktično odrastao, s njima sam bio više od 10 godina, smo mi od Verna fakulteta kad smo krenuli, pa su neki bili uspinjači, neki su bili juniori kadeti te iste uspinjače, pa smo prešli zajedno alumnu, znači mi imamo nekakvu povijest koja traje i velim, to je zbilja bilo, meni je bilo jako teško donijeti tu odluku, ali opet gledam s druge strane sam iste takve situacije imao i prvo kad sam morao donijeti takvu odluku sa Čuljom, pa sam onda opet imao sa Mićom, koji je moj jedan od najboljih prijatelja i dan danas se družimo, pa je tu bio Juka nakon toga, znači to su sve nekakve odluke koje je jako teško donijeti kad si s nekime na emocionalno si vezan i to su nekakva prijateljstva koja bi morala ostati nakon sporta, ajmo reći, ne. Kako spjevaš to? Znaš, nakon takvih teških odluka i situacija, kako spjevaš... Sjednem, razmislim i nastojim biti čist prema sebi. Ne, kako spjevaš ostati u dobrom odnosu, nakon. Evo, sa Dadom i Grbešom nisam uspio, jer se nakon toga više nismo čuli i mislim da i to mi je žao, ne. Dobro, sa Čuljom zbilja smo odrasli zajedno i to onda desilo se što se desilo, to nije bilo. Mićo je to shvatio kao posao, ima iskustvo nekako od prije, šta ja znam. Mislim, ja sam to isto naučio, ja sam sa svojim trenerom, to sam u Italiji naučio. Znači, mi smo krenuli, kad sam došao tamo, došao sam u 6. ligu. Treća liga, oni su taman ušli iz 4. u 3. ligu. I tad sam ja došao u taj klub. I ja sam s tim trenerom, znači, to je u Italiji bio zbilja nizak nivo. I s tim trenerom smo gradili klub kroz 6 godina gdje smo mi iz 3. lige osvojili prvenstvo Italije. Ja sam bio tamo stožerni igrač, nije bilo stranaca, bio jedan stranac, dizalo se, znači napravili smo nekakav uspjeh i po tom putu sam ja i sa svom upravom, znači mi smo zajedno kartali, gledali utakmice, išli na ručko, ljetovali smo zajedno. Znači postali smo prijatelji, u tom trenutku se dešava da mi osvajamo prvenstvo Italije i igrači su se već u tom trenutku i promijenili, znači ja sam igrao u tom trenutku i s najboljim igračem na svijetu, on je bio Italo-Brazilac, ali još uvijek mogu biti jedan stranac, znači sve oko mene su bili Italijani. Ja nisam bio najbolji igrač te ekipe, ja sam bio možda 5. 6. Ne, ja ulazio sam i to, ali sam bio kapetan ekipe, radio sam, odrađivao sam svoju ulogu za ekipu i to i dešava se da može se dovesti u tom trenutku jedan od najboljih igrača na svijetu. Najbolji strelac Europske lige. Ofolja je bio najbolji igrač na svijetu, a Van der Carioca je bio najbolji strelac Lige prvaka, igrač koji igra u Španjolskoj, koji u krajnjem slučaju dobija velike novce. I sad su iz uprave kluba meni trebali reći da ja više nisam taj, da jednostavno dolazi neko drugi ko je bolji od tebe. Jer takva je bila odluka u tom trenutku. Što je meni bilo dosta teško prihvatiti
tada sam si razmišljao, mislim, žao ti, hoćeš igrati, Naravno, podigao da. si klub, tamo si hoćeš igrati. Koliko imaš godina Ali onda? mi onda, ja imam tad 26. Da. Znači, ja onda imam nekako želju, 28, ne 26, 28, najbolje A dobro, godine. U tom da, trenutku si u napuni se najboljim snage, godinama, da. podigao si sve, osvojio si prvenstvo, Jasno. odigrao si A, čak od si treće igrao lige do minute, prve, ono, da. razumiješ? I sad, ali sam ja po putu tome gledao gdje su igrači na nekoj drugoj ligi isto otpadali, neki koji su se davali za to i onda su oni uvijek bili ljuti na trenera. Jer zašto ih je maknuo, oni su dali sve za klub, bla, bla, bla i tako. I tako se i meni desilo, ali kako bi rekao, ja sam njih onda im rekao, čujte, ja sam čuo sa strane da se priča da će doći taj i taj, nemam nikakav problem da se mene makne, recite mi da je to, ja idem dalje, jer nisam sumnjao u sebe Da mogu da neki ću drugi, nešto, nisam taj, ima neko ko je bolji. Svaka čast, to je odluka vaša od kluba, mi smo prijatelji, ovo neću se ja ljutit. Ja idem dalje, probat ću dalje to napraviti, to je moj na kraju posao. Da uzmemo tako. I tu sam naučio i tu su se oni, nisu mogli ni oni vjerovati, jer su i oni bili vezani uz mene. Oni kad sam ja na kraju otišao, što ja sam mogao napraviti? Mogao sam se naljutiti na njih, više ne razgovarati, ali ja sam tamo proveo 6 godina gdje sam naučio i o životu i o svemu. Top. Ja danas kod tog trenera kad idem u Italiju spavam doma kod njega. On je mene maknuo. I zafrgavam ga, kak je dofurao Brazilca s kojim onda nije osvojio prvenstvo, mene je maknuo, platio je njega 3 puta više. Razumiješ? I to mi je onda ostalo da moraš jednostavno odijeliti te dvije stvari. Za klub sam smatrao, mogao sam i pogriješiti, da smo mi ispali iz lige, ja bi pogriješio, naravno, ili da nije ispalo to. To su nekakve odluke koje se u životu donose. Ja sam mislio da je to najbolje u tom trenutku za klub i takvu sam odluku donio. I to su jednostavno stvari koje u životu onda moraš raditi. Uvijek se možeš ti taktizirati, pa se skrivati, pa ovo, pa ono, ali mislim da opet si u komfortnoj zoni si, ne znaš šta će se desiti. Ovako izađeš iz te komfortne zone, evo šta se desilo. A mi smo mogli dalje, pa dovedi još 2 igrača, pa ćemo možda ovako, onako, ne. Mi smo prerezali, doveli smo ovo, uložili smo naše mlade, nije moralo ispast kako je ispalo je. Sad je sve drugo, da je bilo ovako, onako, ne znam. I to se radi opet o nekakvim nijansama, ali smisao je bio da se ovo desi. Da, kako je to bilo svih ovih godina od kad ste osnovali Futsal Dinamo i sve i dizali se gore i to, ali opet uvijek nekako blizu, spomenuo si već često ispadamo u play-offu i onda prati glas nekako klub sa masu navijača, ali uvijek ispadaju klub na kraju bez trofeja i sve. Kako je to bilo kroz sve te godine se s tim isto malo nositi? Pa mislim da je sad ovaj jedan košarkaš NBA objasnio što je uspjeh, što je neuspjeh, ovi su ispali i to mi se dosta dopalo. A on je rekao kad je Jordan bio uspješan ili neuspješan u svojoj karijeri. On je osvojio samo 6 naslova prvaka. A karijera mu je trajala 25-6 godina. Znači 20 puta je bio katastrofa ili je ispao prije, nije osvojio prvenstvo. Tako ja isto gledam i ovdje. Mi smo osnovali klub 2012. 2014. su se priključili navijači. Imali smo 0 djece u školi, 0, znači ne da nas nisu podržavali ustanove i to, nego smo mi bili viđeni kao neprijatelj broj 1 u tom trenutku, zato što smo imali Bad Blue Boyse na tribini koji su se borili protiv Bandića, protiv Mamića, protiv svega što ne valja u gradu. I mi smo u sve to uspijevali biti, ja gledam to kao uspjeh, da mi imamo 6 godina za redom konstantno da igramo play-off, polufinale prvenstva. Znači, mislim da je to veliki uspjeh. Tada sa igračima koji su plaćeni kako su bili plaćeni, mi smo kretali, besplatno su igrali, pa su počele nekakve prve plaće dizati i mi smo uspjeli u svojom tom periodu, to je ono što ja mislim da je najveći uspjeh. Ni jedne godine nije niko imao manju plaću. Svake godine je imao neko veća plaća, veća plaća, veća plaća. Svake godine više djece, više djece, više djece. Svake godine više lokacija gdje se radi. Pa smo dodavali razne ali stvari. Ali teško je to, se ne vidi u pozadini. Znači ona piramida vidiš samo gore, jesi osvojio. Vidiš samo vrh, jesi, nisi 0 ili 1, a ne vidiš koliko rasteš. I ja tu s te strane skidam kapu navijačima. I onda kad kažu ulica vodi klub. Da je ulica zaista vodila klub. Ulica bi nakon 4-5 godina rekla čekaj, kaj vi delate? Ko što je bila situacija prošle godine kad su se maknuli ovi najbolji igrači. Reagirali su neki. I nije to bio simpatičan potez. I čak je i navijači su nam zamjerili i to su pokazali svoje nezadovoljstvo. Ali su opet s druge strane postoje između njih ljudi koji su došli i rekli jesmo izabrali vodstvo? Jesmo. Jel imamo povjerenja u to vodstvo?
Ako imamo, onda predsjednik radi svoj posao, on je odredio Đulvata kao trenera, i trener radi svoj posao. Mi želimo izvana govoriti predsjedniku i treneru šta da radi. Onda to nije to. Jer imamo instrumente da ako mislimo da oni rade krivo, da ih maknemo. Svake godine, skupština, ne mora biti svake godine, izvanredna skupština, nadzorni odbor je rekao da ovi rade pizdariju, poterali su legende, što ne valja, uništavaju klub, ispašće u drugu ligu. I to je bio jasan razgovor na skupštini. Ne valjaju, dignemo glasove, maknemo predsjednika, izaberemo novog predsjednika koji će onda opet izabrati trenera. Koji će to voditi možda drugačije, ali nećemo mi biti, mi imamo samo instrumente kao skupština, ako nešto ne valja, da maknemo. Ne paše nam, evo, ako smo dali, to je jasno rečeno na skupštinu, ako skupština sad ne donese odluku da nešto ne valja to, onda skupština podržava to što radi predsjednik i što radi trener. I skupština je jednako zaslužna i kriva za ono što će se desiti iz toga. I to je nekakav normalan... to tako treba biti uređenim tako to mora biti. A to nije uvijek tako, jer ima raznih struja koje onda govore kako bi trebalo, kako ovo, kako ono, radi se pritisak i to. A to je ono što u ovom klubu... Evo, i tu sam zahvalan jednostavno ljudima koji su strane da nisu radili takav pritisak. Bili razgovor ovo ono, ali to je... Zbilja, ništa. Svako ima neko svoje mišljenje. Svako ima svoje mišljenje, reče ga ovdje, reče ga ondje, ali nekakav kor naš od uprave, mi smo bili sigurni da je to i na kraju se to pokazalo dobrim. Ne? Odlično. Dobro, evo, govorili smo sad prije nego što smo upalili kameru i vezano za to da bi sljedeće sezone, naravno, nadaš se da će situacija isto tako ići prema gore kao što je išla i ove sezone i u smislu, naravno, i financija i sponzora i grada i svih ostalih, pa evo, nekako malo o tome. Mislim da je to logično sve ono što smo razgovarali ranije, mi smo gradili sve, nije bilo rezultata. Sad smo mi izgradili nekakvu strukturu, rezultat nas je lansirao. Da li je ta struktura spremna za ovo gdje smo sad lansirani? Mislim da još nije. Znači mi sad opet tu strukturu moramo približiti tom rezultatu, što znači opet trenere, dati bolje plaće trenerima, našim ljudima koji rade, zaposliti nove ljude u klubu, da bi mi mogli ostati tu gdje jesmo. I ne samo ostati, ako padnemo, da ne padnemo gdje smo bili. Nego, jer normalno je sve rezultat, nekad ga imaš, nekad ga nemaš i to. Ali je bitno da klub dalje raste, da nekakve nove, di uložimo nekakve nove resurse, da iz toga onda crpimo možda u trenutku kad neće biti rezultata. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, sigurno da smo dobili još dodatni vizibilitet prema van. Znači, ne samo u futsal svijetu i nogometnom svijetu, nego mislim da smo sad dobili i baš u cijeloj Hrvatskoj futsal Dinamo postao brand i da se sad za futsal Dinamo zna. Sad, opet slijedi borba. Mi nismo političari. Znači, ja neću ići nešto ovako i onako. Znači, mi ćemo doći direktno, ovo su naši rezultati, ovo smo imali prije 5 godina, no 5 godina smo napravili ovo, mi dobijemo, tad smo dobili isto koji sad. To nije normalno. To nije u redu. To nije normalno. Znači, postoje nekakvi kriteriji, ne može sad biti isto kao prije 5 godina. Imamo 10 trenera, prije smo imali 3. Imamo rezultat taj, podigli smo sustav toliko, taj sport vraćan toliko, putujemo ovdje, radimo, igramo na tom i tom nivou. Ne može biti isto, jer nas tapšao i govori nam ovo. Ali papir jasno govori. Tad ste dobili toliko, sad dobijete toliko. Sad ćemo mi morati onda opet se pobrinuti, podići taj nivo, jer smo mi podigli nivo u klubu sami. Sad zaslužujemo, znači ništa, dajte nam pa ćemo mi. Ne, mi smo napravili. Sad očekujemo. Tako ćemo se postavljati prema institucijama, jer mislim da to zaslužujemo. A ista stvar, i sponzori su nas sad prepoznali i zbilja dobe vizibility. Nije to ono, povuci nekoga za rukav. To je sjajno bilo. Povuci nekog za rukav, pa će sad on da. Ne, vi ćete dobiti to i to. I to je naš rad koji rade ljudi, ovi koji se ne vide, kaj smo gradili do sad. Naša PR služba je, napravili su čudo posao. Ja im skidam zbilja kapu na tome što rade i znam da ih još mi i napadamo i da bi mogli i bolje i da ovako i onako, a oni se daju, jako puno se daju. Ali nagradit ćemo i to. Tako da velim,
posla sad ima, sad su razgovori da se pripremimo za iduću sezonu, a sad opet, što sam rekao i našim igračima, mi smo se sad izdigli, ajmo reći u Hrvatskoj što se tiče rezultata, smo sad tu i od nas se sad očekuje stalno da opet igramo nekako finale, polufinale će već biti kao manje viđeno, ali ok, sad mi idemo gledati šta možemo napraviti, da u Hrvatskoj tu konstantu imamo, kao što smo imali nekakvu konstantu polufinala, ali da probamo u Europi sad vidjeti šta nam fali da odemo prema onima. Prema gore. Tako, jer ovi naši klubovi su svi do sad, glavna runda je nešto normalno to da igramo sad, plasirati se iz glavne u elitnu, to je to i tu je amen, probamo, a mene ne zanima, ja ne kažem da će to biti ove godine, ali to je možda i nemoguće, mi ćemo probati i opet ćemo sve napraviti, ali u nekakvom opet 3, 4, 5 godina periodu, da ja kad dođem nakon 3, 4 godine i to, da ja dođem tad u elitnu rundu i ja tad hoću njih napast, da sam ja ravnopravan s tim, jer sam ušao ili nisam da ovisi o nekakvom golu, sudačkoj odluci, ovo, a ne da ovisi o tome da su oni jednostavno bolji, fizički spremni i taktički nadmoćni, ne. Naravno, u tome svemu se želim... Svi je egal, a onda neko odluči nekakav detalj na terenu, individualna kvaliteta ili neka, ali želim doći tu. I onda da to bude pitanje vremena kad će naši klubovi, jer mi opet postavljamo standarde i u Hrvatskoj, da se sve diže, pa će naši klubovi igrati Final Four Lige prvaka i boriti se za osvajanje, što je do sad bilo, ajmo reći, nezamislivo. Ne mreš ti protiv Barcelone Sportinga. Zakaj? Ljudi 2 noge, imaju 2 ruke, imaju glavu jednu i to, u čemu je problem? Više treniraju. A možemo i više trenirati. Idemo i mi. Taktički su bolji. Pa dobro, naučit ćemo i mi taktiku. Znači, samo je tu si opet ovoga limitiran. To je isto ono ko... Onda kad je bilo milju ispod 4 minute istrčati ili kaj, bilo je tak. Niko to nije uspio napraviti, to ne znam sad kako se zove, čovjek koji je istrčao milju ispod 4 minute i onda nakon toga je, ne znam, 20 ljudi uspjelo to napraviti unutar, ne znam, valjda godinu dana ili tako nešto. Što je opet samo znaš, kao, to je nemoguće, kao to se ne može, to je fizički nemoguće i onda neko to sruši i onda idemo sad svi, to jest. Nisu ništa promijenili, nego samo u glavi je bila prepreka, barijera, kao ne može se, a eto. 80-ih, 90-ih razgovarat ćemo s mobitelom i šetati. To ili ćemo razgovarati ovako, se lodio. Budale. Vidio je budale iz futsal Dinamo, mislim da mogu je Barcelona ili nešto. A dobro, to je tak. Očekujete ili i veći broj članova sad ove sezone, to je sezona sad koja dolazi i to. Broj članova varira od sezone do sezone, diže se konstantno. Imali smo, mislim da je najbolja sezona bila ona prva ili druga su bile 2,5, 2,6, tako nešto je bilo članova. Sad smo generalno prosjek nekakav imali od 1500. Nadamo se taj prosjek dići na 2000, čak i više članova i na tome. Veliki je problem bio korona. Jer mi smo dosta, kad je bila prije korone, smo igrali dosta humanitarnih utakmica, ljudi su dolazili više u dvoranu, šalata je bila, prije potresa je bila osposobljena, sad kak šalata više nema. I tu se učlanjivalo veliki broj ljudi, gdje smo mi radili nekakve po bircevima, nekakve aktivacije, baš. Kad je došla korona, to više nisi mogao i sad online i kad ti nisi negdje fizički dođeš na utakmicu, ipak ljudi, i bilo je vrijeme krize kad je bila korona. Sad se opet ljudi, ajmo reći, vraćaju, radi se i mislim da ćemo sad opet što se tiče učlanjenja, da ćemo rast, što nam i je cilj. Ove godine imamo, u 10.7. je izborna skupština, tako da ćemo vidjeti na skupštini koliko ćemo imati članova u tom trenutku za ovu godinu, to će biti onda egzaktna brojka. Velim, cilj je uvijek, nastojimo da 1500 je bio nekakav prosjek, ja se nadam da sad možemo razgovarati već da idemo nekakvih 2000 da bude prosjek, mada ova sezona i sa Ligom prvaka i s ovim osvajanjem bi morala biti možda i rekordna da odemo prema 3000, ali evo, to je opet na našem PR-u da odradi i sad opet da se malo približimo ljudima, da li kroz nekakve akcije, to će oni smisliti šta ćemo napraviti da opet podignemo broj članova. Ok, kužim. Makar ja ovako u svom nekom krugu prijatelja, rodbine i sve, uvijek sam ih vukao, idemo na tekmu i onda prije bila, kaj bum to gledao, ali onda kogod dođe u biti se zarazi, pa čak kad je 500 ljudi u dvorani uvijek bude zabavno i sve, ali sad u zadnje vrijeme i sad kak je ova sezona bilo, on sam sluša sa strane, kao, pa daj idemo kupiti godišnje karte, pa kao, daj idemo kupiti, onda neki drugi kaže,
pa dobro, ne znam, neću moći ići svaki put kad su domaće utakmice, ali nema veze, idem podržati klub, ono. Tako da čini mi se da se taj isto neki val, ono, rađa da ekipa želi jednostavno podržati klub, da vidi dobar projekt, da vidi dobru priču iza toga i da im nije bed izdvojiti neku lovu baš zato jer žele biti dio toga, žele pomoć, ono. Tako da, sad ovo kad se dešava na polufinalu i finalu za karte i to je bilo... Koji je imao godišnju taj i plavi prijatelj se spasio. Velim, ono što je bitno je na kraju, ok, uvijek će biti taj nekakav hype se desi i zagrebačka publika je ta. Naša najbitnija stvar da mi imamo navijači. I oni ako su uz klub, oni u trenutku kad odluče da se nešto napravi, da dignu, da dođu i to, oni će doći. Na to se onda veže ova druga publika i ponavljam, to je bio i uvijek su nam naši navijači, Bad Blue Boysi, ti koji su motor, pokretač, baza svega i oni su, ajmo reći, klub. To je, kad veo neko navijački klub, to je zaista navijački klub i mi sve što radimo, da li ćemo igrati u Domu sportova, da li ćemo igrati u Ciboni, da li ćemo igrati u Areni. Nećemo to sami odlučiti, to ćemo odlučiti u dogovoru sa našim navijačima. Nazovimo i našom skupštinom da promijenimo i da se dogovorimo, jer mislim da su oni ti koji i kad vide da imamo suradnju, jako to cijene, jer to je opet njihovo. Mi drugu utakmicu kad smo igrali u Ciboni, oni su rekli neće pasti ni jedna piva. I nije. Jedna je pala nekakav incident, ali nije, jer su to prepoznali da je to njihovo. Oni su bili najviše ljuti na prvoj utakmici jer su pive letile. Jer su bili ljuti što naši volonteri i zaposlenici kluba su tamo, lome svoju kičmu zbog nekoga kom je fora doći i taj ne razumije utakmicu, došao je tamo se zabaviti sebi nekakvu kaprice. Onda su oni, kad su vidjeli šta se desilo, nisu uspjeli to prvu utakmicu, a su drugog utakmicu rekli ne, to se neće desiti. Da smo mi to sami išli, opet bi doletilo ih 500 kao. Kad su oni odlučili, a to je njihovo... Kad osjećaš da je dio tebe, da je to tvoje. Tako. To ćeš ići podržati, ali to mora biti zdravo, to ne može biti umjetno. To je ono što liga, ja to želim pa ću to. Bilo kakva reklama, marketing, ovo ono, bilo šta da ti njega natjeraš može biti u tom trenutku, ali nije dugoročno. A ovo što mi radimo, mislim da smo sad uspjeli dobiti da je to dugoročno, da je to zaista njihov klub i mislim da to i tak treba i biti. I ja vjerujem da se to može primijeniti i na druge klubove na drugim lokacijama, na drugim gradovima, u drugim mjestima, da se na taj način radi, da bi bilo. Mada je velim, u futsalu to ima, jer u futsalu su zbilja dvorane lijepo popunjene. I svugdje se plaća karta, tako da mislim da je to velika stvar. Odlično. Daj mi reci, što sam te već pitao, nešto smo prošli, što nismo. Sad teška pitanja. Sad idu teška pitanja. Dobro, okej. Kak nekako nastojiš kao trener držati povezanost ekipe kroz sezonu u svim tim situacijama, da uvijek nekako u ekipama zna biti i neki sitni klanovi ili neko se druži po godištima ili neko je igrao prije zajedno ili neki su mlađi ili ovako, onako, kako uspijaš nekako povezati ekipu? Pa, teška sezona je bila, moram priznati. To je zbilja bilo i nemam tu šta skrivat. Neko je došao na polusezoni, znaš. Nemam šta skrivat. Meni kad sam se dogovorio sa Postužinom, recimo i Perićem, su mi svi u Hrvatskoj rekli svaka čast. Jedan, bomba, drugi, imaš atomsku bombu u Zlačioni i ko karakteri su, nisu laki za funkcioniranje. Imao sam zdravu, ajmo reći, sredinu, gdje su oni trebali doći, oni su nam bili te iskorake, to su top igrači. I jednostavno su oni morali biti, mi smo se morali približiti njima, jer su oni, ono što je najbitnije od svega i ne bi sigurno se razgovarao s njima da želim da ostanu i to da nisu dobri dečki. Opet su oni u glavi, ajmo reći, to im paše, to im odgovara, nikad nisu možda ni navikli na ovakav nekakav način rada kako se dešava u klubu, to im je bilo sve strano, pa su bili prema tome sumnjičavi, pogotovo dok nije bilo rezultata, ali nekako mislim da kroz sezonu su i oni shvatili kakva je okolina, oni su se približili ostatku nekakvom koru ekipe, ovim mlađim igračima i to, i ono što kažu različitosti nekad se privlače. Znači, nije bilo je tu svega, ali na kraju kak je išlo smo gradili. Mislim da smo u pravom trenutku se osklopili danas, da ih pitate kak je ovo ono,
svi žele ostati, što je velika stvar. Svi su sa svima dobri, naravno, nisu svi sa svima najbolji prijatelji, idu svaki dan pit kavu, neko malo više, neko malo manje. Ali generalno nikome nije problem s nekime biti i svi vole biti jedni s drugima. Da li će biti opet problema i dalje? Da, hoće sigurno, ja to očekujem i to je, mislim da je normalno sa ženom se posvadiš koliko puta, obitelj, ovo, ono i to. Ali generalno mislim da sad jedni drugima vjeruju, guštim je biti zajedno, postigli su nekakvu lijepu stvar zajedno i mislim da će ih to još više povezati. Kako smo uspjeli, opet ću ponoviti, mislim da škola, ovo što nam je došlo iz škole, dio ovih ima igrača tipa koji igraju na faksu Bernais, gdje opet oni imaju nekakvu svoju još dodatnu nekakav kor. Mislim da su oni jako odrasli i da su bili mentalno dovoljno jaki da drže to sve, da se oni možda ne raspadnu i to, nego da jednostavno priključe ovi koji su došli. Evo, i to je, mislim da je onda, da zbog toga nije bilo nekakvih klanova i oni su opet zaslušni za sve to. Ja im mogu samo dati podršku izvana, ali ne mogu ja na slačionicu biti, ja više nisam snimao slačionici i nastojim ne biti, jer to je onda drugačije. Oni sami moraju shvatiti da jedan drugoga trebaju, da je bolje da su si dobri, da probaju shvatiti, da upoznaju jedan drugoga i tako. I to su odradili super, a onda ponavljam, došlo je ljepilo, ja ga zovem ljepilo Tiho Nova, koji iskustvom, znanjem, igračkom kvalitetom, pa čak i mentalnom tom nekakvom snagom, jer je prošao puno toga. I jednostavno djelovao na sve njih da su se, on im je bio kao nekakav tata kojeg su svi slušali, ali su ga slušali ono iz poštovanja i to. On se uklopio s njima, to mu se dopalo, jednostavno se stvorila ekipa koja je baš ekipa. Nema tu isticanja, jedan za drugoga su spremni poginuti, tako da velim, on je isto veliki, možda i najveći razlog toga uspjeha na kraju što smo ostvarili. Da, sa njim, šta je ono bilo, nismo imali jedan poraz, na kraju krajeva imali smo samo jedan poraz u Omišu. Jer ove ostale sve utakmice koje on igrao, izgubili smo na penale ali u Šibenika u kupu, ali generalno u sezoni koju je on odigrao je poraz samo to u Omišu. Najteže je bilo kad se povrijedio prije početka play-offa u četvrtfinale, povrijedio se Tiho, ali velim, već je do tad ekipa dovoljno narasla, tako da smo s Vrgorcem imali problema, uspjeli smo pobijediti, s Makarskom smo uspjeli pobijediti bez Tihe u gostima, on se vrati u pravom trenutku na domaćem terenu gdje opet dao ekipi dodatno samopouzdanje i u pravom trenutku nas je pogura za dalje. Evo. Rekao si ono da kad ste bili dolje, da si skužio, kak ste proveli naravno nekoliko dana, da si skužio da se u tom nekom trenutku da se dečki fakat vole družiti zajedno, da vole ići u šetnje zajedno, da vole pit kavu zajedno, da je zezancija, kartanje i to, da jednostavno je došlo nekak sve na svoje. Nekad nije lako, jer dosta sam ih ja i maltretirao sa nekakvim treninzima, to je nekako, da. Ali su i to prihvatili jer su vidjeli da to opet donosi nekakav rezultat vjerojatno, a ponavljam, mi smo došli, u četvrtak smo došli u Makarsku gdje smo spavali, igrali smo u petak protiv Omiša, pa smo se opet vratili u petak, pa subota, pa nedjelja, pa ponedjeljak. Se dešava gdje smo imali u petak utakmicu koji se desio crveni karton, gdje se desio malo ovo, pa smo ju izgubili i to. Ali evo, došao je naš predsjednik isto u Makarsku, i kad je došao i vidio kako su dečki, on je bio zbilja i mirno i ponašanje i ovo sve je ispalo, veli on. Vidiš da je atmosfera dobra i da je dečkima, da je gušti to i da se jedva čeka ponedjeljak, bez obzira što nema Perića, da odigramo tekmu, da ćemo mi to riješiti nekako. To znači da je glava bila dobra. Baš su bili zadovoljni, opet je to nekakva i prva sezona i atmosfera je ali nadam se da im je to pokazati za dalje kako treba biti, iskustvo. Kako se može, da. Sjećam se jednom, ostalo mi je to u pamćenju još dok smo radili i sve, to često znam i prepričavati, by the way, tvoju rečenicu, pa si rekao, igrači su kurve, jel uvijek nešto traže, i nešto ti ne paše, nešto ovako, nešto onako, uvijek želiš nekaj, ali mi treneri moramo biti još veće kurve i zajebati ih na neki način, prosto seljački. Šta tražiš ti kod, bio si naravno i igrač, i predsjednik, i sad si i trener i tak dalje, šta tražiš nekako kod igrača, kakve karakteristike su ti najvažnije? Pa bitan mi je karakter, to je bitno, mislim da ta mentalna snaga i taj karakter što imaš, to nekakva želja i to te opet otvura dalje, spreman se otići preko nekakvih svojih mogućnosti. Neko ko ima talent i živi samo od talenta, teško. Uvijek nastojim reći, neko je talentiran, fizički
nadmoćniji od nekoga pa se ne trudi dalje napraviti, znači fizički sam jak, ja dominiram negdje u nečemu, dok ne dođe neko drugi koji je jednako toliko jak ili možda jači i onda te nema. Kako ćeš onda opet dominirati? Jedino ti možeš opet napraviti razliku je u glavi. I onda tražim igrače koji imaju tu sposobnost da jednostavno u glavi budu bolji od ostalih, to znači da će raditi na sebi više koliko treba i to neće odustati. To mi je jako bitno da ne odustane kakav god, da je ishod svega. Na kraju ti je najgori onaj koji padne pa se digne, ali to je život. A kad padneš i više se ne digneš, sam rekao igračima, ja sad ne igram jer sam odustao. Ja pobranim ovdje igre, ko mi brani. Tijelo će se opet naviknuti, neće to biti super, ali ću igrat. I opet traži svoju nekakvu. Tak isto i kod igrača gledam da on ima tu volju da se ponavlja. Ko nema tu takvu glavu, on se i zasiti, možda i meni će najbolji odgovor biti sljedeća sezona. Jer će sigurno biti neko, a di ćeš morat ga pa da li će te glava otpeljati u pravom smjeru ili ne. Tako da su to nekakve karakteristike. Naravno, ne možeš dofurati nekog bilo koga s ceste ko nema nikakvu tehničku sposobnost ili fizičke sposobnosti da bi to pratio. Ali uz sve to traži mi nekakvu ovakvu karakteristiku. Nije mi problem, veli, igrači, znaš, neko kaže ovaj ovakav, onaj onaka, imao sam jednog igrača, imao sam Badrova koji tehnički ovo ono, ali vrhunske predispozicije i to, ali jednostavno glava nije taj i ne može igrati. I takvih ima isto jako puno. Dok imaš igrača koji, a kaj će ti taj? Dovedeš ga u ekipu, ja kad sam vraćao Dekanića su me svi pitali, znaš ono, maknu si ga iz ovoga, igraju Alumnusu, tu su bili ovako onako i sad si ga vratio Dinamo. Meni Dekanić odradi sezonu, top u play-offu, bude jedan od najboljih igrača. I to je njegova kvaliteta, ali ja znam da on na treningu se ubije od rada, da u teretani, da na treningu dobije batine, da će na terenu odraditi sve što treba. Kad ne igra, nije zadovoljan, ali ne gunđa, nego bodri dalje ekipu i to. Znači da ima pravu glavu i on je meni donio u ekipu ono što je meni trebao. Nema nekoga. On ti ulazi ko da je... To je takvog igrača trebaš. Ne možeš imati ni sve zvijezde, znači moraš nekako izgraditi ekipu, da nekakva hijerarhija postoji. Ali da svako zna da šta mora napraviti i da može skinuti ovoga druga, jer ovaj drugi čeka priliku. I spreman je. I spreman je, tako. Kužim, ok. Šta ti je nekako ono, rekao si isto tako, to se sjećam isto, da ti je bitno ono da imaš igrače koji su sa tobom spremni otići u rat. I onda si znam da si recimo još onda bio spominjao, znači za pokojnog Capija, on je uvijek taj sa kojim ću otići bilo gdje, bilo kad. Mislim da si rekao i Penny isto tak, da će uvijek ono staviti srce na terenu. I ostalo. Misliš da imaš danas takvu momčad sa dosta takvih igrača? Siguran sam da imam. Velim, pogotovo ovi mlađi koji su došli, pogotovo ovi koji su radili sa Capijem, jer oni su i radili sa Capijem, i neki su i vidjeli Penija. Mislim, to su igrači koji su spremni sebe žrtvovati za njihov ego nije bitan toliko. Kad je ekipa u pitanju. Što će neko reći za Penija, jebi ga, Penny ima veliki ego, pa ovako onako. Ali Penny zbilja kad je na terenu, njemu je bitno da ta ekipa, on će pokušati biti najbolji u toj ekipi, ali mu je najbitnije da ta ekipa napravi rezultat koji ko što je to bilo Capi. Onda kad kažem slagao bi ekipu, ja bi uvijek, gdje god sam bio i u Spinjači nekad i dok smo razgovarali da idemo u nekakav Gospić i to, ja sam i bio Capi ide sa mnom, u Spinjač Capi ide sa mnom, u Alumnus Capi ide sa mnom, u Dinamo kad sam ovo doći, Capi je odmah došao sa mnom. Jer ja znam da ako njega mogu sagraditi sve, to je bio u svjetskim razmjerima jedan od najboljih igrača na svijetu, ne zbog svojih fizičkih i tehničkih karakteristika, nego isključivo zbog svoje glave bio je pobjednik. I on je sve oko sebe činio pobjednicima, na svoj nekakav način. I kad me pitaju, ti si subjektivan, pa je to Capi. Nije istina. Capi, uzmete rezultate, osvojio je 6-7 kutija šibica sa 6 različitih ekipa, osvojio je 2-3 prvenstva sa različitim ekipama, gdje god je bio je nešto sa reprezentacijom, zabio Španjolsku, uzimao bodove protiv različitih, protiv vrhunskih pobjednika, znači čovjek je bio pobjednik. Kako? To sad ne može niko objasniti, on je nešto napravio. Ali uzmete rezultate, pogledate ko je igrao i ko je rješavao, Matija Capan je bio tamo. Kako se to desilo? Po Duhu Svetom, po Bogu, ovo ne znam, ali je činjenica da je on to napravio. Dok će neko drugi uzme Falcao loptu, predriblja trojicu, zabije, svi ćemo reći, to je Falcao, bravo, on je najbolji. Ok.
Razumijem, ali ovaj je najbolji. Jer su napravili na kraju krajeva iste stvari. Ovaj je napravio sa svojom ekipom, ovaj je napravio sa svojom ekipom. Zašto bi onda ovaj zbog tih nekakvih ljepote bio bolji od ovoga? On je samo na svoje stvari iskoristio, digo cijelu ekipu da to bude. To je i zato, velim, prvo njega, a onda svi ostali. Odlično. Jesi bio u nekom trenutku siguran da ćete osvojiti prvenstvo? Siguran? Da. Je li ono ti došlo naš neko, ma to je to, gledaj ono. Pa ne znam, mislim da kad smo ušli u finale da smo bili najbolji. Mi kad smo pobijedili Makarsku drugu utakmicu u Domu sporta, znači kad smo ih pobijedili tamo, samo očekivao i iznenadili smo ih. Utakmica u Domu sporta je bila matura. Mi kad smo položili maturu, nakon što si gubio 2-0 onako atmosferi, kad smo mi to okrenuli, kad su to okrenuli opet naši Filip Novak, najmlađi igrač, onda mi je jasno bilo ovi su spremni. I onda kad smo ušli protiv Omiša, a ne mreš reći da si bio siguran, ali znao sam da smo bolji i da smo u pravom trenutku i da je nekak je napisano bilo da je to tako. Tako da nisam imao nikada u nijednoj utakmici tu protiv Omiša takav nekakav, uvijek sam imao osjećaj da ćemo mi njih, šta god da se da ćemo mi pobijediti. Od prve utakmice kad smo izgubili zbog onog nekakvog crvenog i što se desilo, druge utakmice kad neko rekao tu ćete sigurno izgubiti, ali nekako smo mi bili naš je bio trenutak jednostavno. Mi smo bili ovaka, oni su bili ovaka. Da, kad ne da misliš da možeš, nego znaš, to je to, znam da mogu. To je tak. To je tak. Baš tak. To je tak. Da. Ono što se meni, što mi je bilo naravno prekrasno i u biti svakom to pričam, šta su jedne od ljepših stvari kod Futsal Dinama je to kad možeš doći na tribinu sa djecom, sa ženom, sa bakom, mamom, tatom, kada znam. I kad će svako uživati, svako će se naći u tome, svako će biti dijelić te atmosfere, tako da definitivno i te finalne utakmice u Zagrebu, Ciboni, Domu sportova, polufinale, finale je nešto što je prekrasno i na kraju što je meni osobno jedna od ljepših stvari kad ja sa svojim sinom tamo stojim i njemu je vruće i kaže, tate, li ja mogu skinuti majicu? Ja rekao, pa skini sine majicu, kaj sad? I sad ja ne znam, pijem pivu, a na megafon viče ruke gore i sad moj sin drži ruke gore, ja pijem pivu i on, tata, digni ruke! Ja rekao, dobro, prosti. Tako da to su momenti u biti kad možeš to dijeliti i sa klincima, ok, on je član kluba, isto tako i trenira tamo, ali kad možeš dijeliti tu energiju sa još nekoliko tisuća ljudi oko sebe, mislim da je to onda najveća. Mislim da će njemu ostalo sigurno u sjećanju i da će mu to uvijek biti onda nekakav gušti to. Opet je to, kad gledaš, zahvaljujući našim navijačima koji su pokrenuli cijelu tu priču, oni daju taj prvi nekakav i nemamo se mi tu šta ni lagat ni ništa. Oni kad dođu na tribinu i kad znaju da će biti tamo, puno ljudi dođe samo zbog njih jer žele upravo osjetiti taj osjećaj, tu energiju. I to je ono za što se živi. To ti ostane uvijek u sjećanju i o tome pričaš. Da, tak je. Koliko ti znači podrška ove godine što je došla i od strane NK Dinama? Pa mislim da je to nekako normalno. Kad gledam kako smo krenuli, da je to bila borba u biti za taj Dinamo da se to desi i da se nakon 10 godina to desilo, mislim da je to još puno veći uspjeh nego ovo sve drugo što smo napravili. Evo sad Dario Šimić, Igor Bišćan na prvoj šalati igraju kad se Futsal Dinamo, ajmo reći, osnovao. Sad su oni u Dinamu tamo što je bilo nezamislivo. Znači naš klub se ispominjao kao nekakav klub, ne mogu uspjeti, ulica vodi klub, na kraju ti dokažeš da se uopće ne obazireš na drugi klub, jer iz našeg kluba nikad nije išlo nešto negativno prema nekome. Mi smo uvijek radili svoje, gledali smo svoj put, dok su drugi, koliko god su te htjeli ignorirati, nisu mogli se suzdržati jer su vidjeli da radimo ispravno. Tako da mislim da je to nekakva normalna stvar, ali velim, ima još tamo posla za odraditi, to isto ponavljam, pitaju imate kakvu suradnju, nemamo nikakvu suradnju, osim toga što se desilo. Ali ovo je veliki korak bio, da. Ali veliki korak, kad se desi promjene koje se trebaju desiti, ponavljam, to će opet naši navijači odlučiti reći, sad je nekakav trenutak,
mislim da ćemo onda napraviti nekakvu suradnju sa nogometnim klubom Dinamo. Tu je i košarkaški klub Dinamo koji isto radi tako, s njima imamo suradnju i s njima super surađujemo i rade jako dečki dobar posao i mislim da će se brzo desiti ova suradnja i sa nogometnim klubom. Odlično. Stručni stožer, ne smijemo zaboraviti stručni stožer koji si imao ove sezone. Evo, koliko ti je važna njihova potpora i evo što možeš nekako reći o njima? Moram spomenuti prvo Tinu koja je odradila to posao, jer nije bila samo fizio ni doktor, nego je bila i mentalni trener. Trebate nekoga na slobodno i u nekim trenucima ona došla, ne vrem više, puna mi je glava, nisu je bolile ruke, nego glava. Mislim da ona s dečkima odradila opet sjajan posao i mislim da skidam kapu za sve, jer nekako se opet dečkima vjerojatno lakše njoj otvoriti nego nekom drugom. Modrušan, veliki radnik, najveće i možda pojačanje ove godine je s Piplicom odradio opet vrhunski posao, što tehničko-taktički, ali dao mu je opet najviše iskustvo te nekakve glave, di mu je pomogao i to, tjerao ga je da radi. S njim sam imao isto jedan od onih s kojima sam 10, 12, 15 godina zajedno, od fakulteta, od kadeta, juniora, kad smo krenuli zajedno. Tako da znam kakav je, znam koliko je uporan, znam šta radi i uvijek je kontra nešto i to, ali to je opet dobro da imamo komunikaciju, da nismo svi isti. Čonda je, što se tiče fizičke strane, nemamo šta reći, jer kad svi vele Dinamo najbolje spreman u državi, i to je sigurno zbog toga što je on radio to posao, izbilja je stručan, posveti se. Dan danas nije stavio, dečki su sad s njim ujutro bili u teretani u 8, ja sam se ispričao da ne vrem doći, sam tu. Da se neće ali ću mu pokazati snimku da sam zbilja bio tu, da nisam izbjegao trening. Tako da je, velim, odradio je vrhunski posao, top dečko i Grga s dečkima praktično prijatelj, razumije, isto je prošao, bio je prvak države, igrao je u futsal Dinamo, zna šta je to, obožavaju ga i sigurno bez njih ne bi bili prvaci. Da nisam imao takav stožer, nema šanse da je bilo. Da se nismo jedan druga podržavali, nema šanse. Svako da svojih par posto. Nema šanse. Nema šanse. Evo, imam još samo možda par pitanja. Biti ždreb za Ligu prvaka, to se još ne zna, je tako? U utorak idemo. U srijedu, pardon. U utorak idemo tamo, idemo na izvlačenje, a u srijedu izvlačenje. Tako da ćemo znati. Znamo jedno da smo dobili domaćinstvo. Opa. Evo, to je danas izašlo baš u novinama i jučer smo dobili potvrdu da smo domaćini, tako da smo domaćini skupine. I mi i Omiš. Odlično. Dobro, i onda ćete odlučivati kasnije u kojoj će biti dvorani i to sve. Najvjerojatnije, da. Neće biti arena, to sigurno. Da li Dom sporta ili Cibona, to ćemo sad odlučiti. Ok, odlično. Dobro. A ostanak cijele ekipe, pojačanja, to je sad nešto što razgovori. Da, krenuli, dečki su poludili pa traže puno novaca. Klasika. Pa sad moramo to malo nekako, opet, ima i opravdanje za to i sve ok, i morat će to opravdati što dogovore iduće sezone. U redu je, velim, ove godine su zbilja napravili to posao i zaslužili su to. Neminovno da im se povećaju plaće, sad toliko koliko oni traže, nisam siguran baš da će ići tako, jer to je malo onak, ali dobro, da, krenuli su razgovor, ja bih htio da svi ostanu. To je moja nekako želja i ne razmišljam još o nekakvim pojačanjima, ali mislim da prvo, kad to riješimo i kad dignemo ovo pojačanja, će biti opet u smislu novih zaposlenja u klubu, dizanja plaće i to ćemo vidjeti šta će ostati, ali generalno mislim da ako svi ostanu ovi koji jesu, možda bude kakav igrač koji može opet napredovati neki mlađi sa potencijalom, da ćemo dovoditi nekakva velika imena, neću isključiti, ali prvo idem vidjeti sa svojima šta će biti. Prvo, u slačionici kako je stanje, pa onda vidi dalje. Da. Dobro, dosta se radi, dosta smo pričali oko škole, futsala. Koliko si ponosan na to i što vidiš možda kao još neke dijelove gdje može škola futsala napredovati? Pa velim, tu sam zbilja jako ponosan kak je. Ono što možemo napredovati mi sa strane kluba je sigurno da podignemo plaće trenerima, tako da oni se mogu još više fokusirati na rad sa klincima, da im mi možemo još pružiti bolje uvjete. Znači, dodatne sate u dvoranima i tako, više trenera, tako da onda mogu se bolje i posvetiti
klincima, znači i to bi htjeli što je moguće više profesionalizirati. Ne kažem da budu svi profesionalci, znači to je i jako teško i tu ćemo tražiti podršku od grada, to je ono prvo, jer zbilja imamo na temelju čega imamo tražiti. Znači to želimo uvjete poboljšati njima, jer mislim da će sad doći sve više i više djeci će i dolaziti. I mi moramo biti spremni za to. Na upise, da. Tako je, jednostavno. Znači za to se sad trenutno u školi pripremamo, a kad kažem da nam je škola bitna, sigurno je najbitnije. To nije floskula i zato ćemo i uložiti dodatno u školu, a ne u, možda neko kaže pojačanje prve momčadi, ovo ono i to ne. Uložit ćemo u školu i mislim da je to budućnost. To je budućnost svakog kluba, svake obitelji, svake firme, da imaš nekoga mlađega ko će te naslijediti, a ne samo da lupaš negdje druge. Tako da, dok mislim da je ova uprava i dok je ovaj mindset u klubu, škola će biti ta. Da. Okay. Stabilna baza, da. Ajmo reći. S obzirom na sve obveze, vodiš i švedsku repku i to, koliko imaš vremena za sebe i kaj voliš raditi ovako slobodno vrijeme? Ovo što radim. Nije meni to posao. Da, nije to posao. Ja znači sad tu sam, nisam na futsalu ovdje, onda sam sa studentima, sa Šveđanima, ako ne gledam onda na laptopu, gledam nekakve utakmice, to drugo nešto. Pa volim nekakvo kazalište, ali evo nisam bio godinu dana, ali nisam stigao. Svako večer imaš trening, ali to recimo me opusti. To i evo što me predsjednik sad naučio, zadnje 2 godine odem s njim 4-5 dana, on ima brod. To kad odemo na Jadran i to mi je... Raspametio sam se, evo, moram biti iskren i tomu baš mu hvala na tome, jer zbilja jedan lijepi osjećaj i onda vidiš Hrvatsku kad upoznaš još s te strane, vidiš koliko si sretan u biti. Tako da, te su nekakve stvari koje ono, shvatiš da je to to. To je to. To me recimo opušta. Dobro, da. Ali mislim i ova stvar je isto važna, ono, kaj si rekao, ono, kad voliš svoj posao, nemaš osjećaj da radiš, nego ono, dođeš i radiš to, jel voliš to. Pričaš onome što voliš, s ljudima koji se s tim bave, razgovaraš, mislim, to je lijepa stvar, evo. Tu imam zbilja sreće u životu. Da. To je, znaš, ono, kak neki ljudi znaju, ovak, frendovi, to kukati, danas je nedjelja, naš smo se, ne znam, na cugi, sutra je ponedjeljak, ne da mi se ovo, ne znam, ja sam uvijek nekak bio u feelingu, pa dobro, sutra je ponedjeljak, ništa, idem opet u ured, posao radim, imam sutra neke zanimljive klijente i tako dalje, i to je to, ono, ništa, počne radni tjedan, nije sad nikakav... Nije to opterećenje. Nije opterećenje, ono, znaš, kao normalan dan, ono, tako da... Kaj bi bolje radio? No, si razmisliš, teško, sad da možeš stvarno biti negdje ležati i sunčat se i ovo, nije i to bi ti da radilo. Pa je, onda radiš ono kaj voliš. Par tjedana u godini i to je to. Tako da. Dobro, okej, ne znam, imaš ti kako pitanje za mene, evo ja sam ti izrešetao maltene sa svim kaj sam mislio. Pitanje za tebe, ne znam. Ako budem imao neke što se tiče igrača, kojeg da vedemo red, onda ću ti se javiti. Tu smo. Da. Dobro, hvala ti još jednom kaj si došao, kaj si odgovarao na sva ova pitanja. Vjerujem da će biti zanimljivo malo to i pogledati i ništa, mislim, družimo se dalje. Borna napreduje, Borna i dalje ide na treninge i jedva čeka sad nakon ljetne pauze da se vrati, makar mogu reći da trenira svaki dan, jer je u biti nogomet glavna aktivnost i glavna igra kojom se bavi, tako da... Super. Nema brige. Virus je, znači, virus smo mu prebacili. Da, zaražen. To je dobro. Ništa, hvala ti još jednom. Hvala tebi, Luka.